Muriega tumukumia Yesu Kristo. Unene wa Yesu roka. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Mutikĩgeithie ciarera mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Andũ a Ng'arua, happy new year. Baba Askofu, mimi niko na furaha sana. Na niko na shukurani kwa kunipatia nafasi kuja hapa katika ibada hii. Na baadaye tufanye mchango ya kusaidia project ya hii parish ya Ng'arua. Furaha yangu ya kwamba mimi Bishop nilikuwa hapa nikiwa kijana mdogo wa 27 years. Nikakuwa hapa na nikafanya kazi hapa na watu wa Ng'arua, kazi ya usalama. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa maajabu. Ya kwamba yule kijana aliondoka hapa akiwa dio, amerudi hapa akiwa naibu wa rais. Mimi nilipenda watu ya Ng'arua sana. Na tuliishi na hao vizuri. Walikuwa wananiletea chakula, wananiletea kuku, wananisaidia, wakanionyesha mapenzi ambaye haina kipimo. Na nimekaa miaka yako yote nikiwapenda hao watu ya Ng'arua. Mimi nilikuja hapa kukiwa na shida mingi sana wakati ya tribal clashes baada ya uchaguzi ya 1997. Saa ile watu walichinjwa pale Olmoran. Na rais alikuweko wakati huo, marehemu rais mstaafu Daniel Arap Moi alinifahamu vizuri. Akasema hii Ng'arua hii nataka ofisa ambaye ni mtu ya kazi na hataki mchezo. Na ndio nikaletwa hapa. Ndio nikaanzisha hiyo division ya Olmoran na hiyo police station iko hapo, nikisimamia nikiwa hapa Kinamba. Mimi nilikuwa naishi hapa ndani ya police station. Hapo ndani. Na tukapanga kazi hii hapa, na kwa ile mwaka nilikaa hapa 2. Hiyo wakora niliwakalia vikali. Walikuwa wanalia kama panya. Na nikasema hapa hakuna mtu ataleta mchezo. Na tukasaidiana, tukarestore security katika the whole of this area like Laikipia West. Hiyo police station ya Matweku nilifungua. Pale Tandare nikafungua. Pale Seria nikafungua. Pale Majani nikafungua. Nikaweka GSU hapo Mwotetu. Nikaweka police station hapo Olmoran. Pale Karandi nikaweka post. Tukakalia hiyo watu, hakuna kalikuwa kanasema ngwe. Watu wakakuwa na amani. Na ndio siku Rais William Ruto aliniteua kama mgombea mwenza wake. Nikaita mkutano pale Nyahururu. Nikaita viongozi wote wa Laikipia. Na Bishop nikawaahidi ya kwamba shida ya Laikipia mimi naielewa. Kwa sababu niliitatua nikiwa kama mtu kadogo tu kama dio. Sasa nikawaambia tu wanipatie nafasi nikuwe naibu wa rais. Kwa sababu kama nilitatua nikiwa ka officer ya pale chini, nikiwa naibu wa rais, hiyo ni kazi itanishinda. Na mimi nikaambia watu ya Laikipia wapatie Rais William Ruto na mimi nafasi ya uongozi. Kwa sababu kwa mwaka 10 waliachiliwa. Watu hapo walikuwa wanachinjwa kama kuku. Akina mama wanafanyiwa madhara. Watoto wetu wa kike wanafanyiwa vitendo ambaye ni aibu. Na mimi nikaambia watu ya Laikipia watupatie nafasi. Nao watu ya Laikipia kwa sababu ni waangwana, wakatuombea, wakatuongeza kura, tukapata nafasi ya uongozi. Kwa hivyo mimi nimefika hapa Ng'arua. Kwanza I feel good nikiwa hapa kwa sababu I know many people here by name. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nasikia vizuri sana kwa sababu nilikuwa na hamu ya kuja hapa nyumbani kwanza kusema asante, kuja kufanya kazi ya Mungu, na baadaye nitakuwa na mkutano ya usalama pale Matweku, na jioni nimeita hao viongozi na hao wakubwa yote ya serikali niwaketishe chini, niwaambie ile itafanyika hapa Laikipia.
Thigari icio othe nĩ ciĩtĩte hwaĩ-inĩ ndĩmahe ũhoro katiguo na ndĩmere mimi kwa niaba ya rais niliahidi watu ya Laikipia kwa niaba ya Rais William Ruto ya kwamba wakitupatia nafasi ya uongozi hakuna mtu yeyote ataangaishwa hapa Laikipia, rais akiwa pale na nikiwa naibu wake. Na mimi nimeita hii maofisa ya usalama leo niwaambie yule mtu ataregea kwa kazi hapa Laikipia hakuna transfer kwenda one way. Na mimi ni mtu nataka kuchunga jina yangu na ya rais. I gave a solemn promise to the people of this great county that if in their wisdom make a conscious decision to elect Dr. William Ruto as president and Rigathi Gachagua as deputy president, matters of insecurity to the people of Laikipia must come to an end. President William Ruto and I intend to keep that promise. And any officer of government who comes in between President William Ruto and I and the people of Laikipia alete mchezo hapa katikati, mambo yake haitakuwa mzuri. Nitoa within and Laikipia. Niye derijadu wa Laikipia hadu ha President William Ruto nani. Ate matua itu ate nituagirire kuheo tongoria matuhoere Ngai atutaithie na matuhe kura tutuike athamaki andu matigocoka kurara na haho atimia itu matigacoka gwikwo mitugo tari miega airitu itu matigacoka guthinika ni nguikara thi na maofisa yo muthe hwaini tucire nao oko ni nginya mugwanja kana inyanya tutigukoma turikanire ati kiriko kiu ndaheanire ndi Nyahururu ni gia kuhinga tondu ni undu njui tondu ana wika no gekeka. Officers, I want to tell you, I was in charge here and we had peace for the time I was here. So the formula, we know it. It is possible for these people of Laikipia to have peace, and you people we have brought here as officers of government must do just that. And there is no compromise, there is no discussion, there is no room for you to decide to do it or not. These people of this great county must enjoy peace and security for as long as President William Ruto is president and Rigathi Gachagua is deputy president. Nitoi withania ndo itu. Tondu watu ya Laikipia ni watu wako na bidii. Ni watu wanalima viazi, wanalima mahindi, wanalima ngano, wanalima avocado. Ile tu imewatatiza ni kukosa amani. Wakipata amani alafu tuwasaidie tuweke dams na tuweke maji, hawa watu ya Laikipia watakuwa watu matajiri. Hii kanisa mnatuita hapa tumsaidie. Kama mlikuwa na amani mungekuwa mmemaliza kitambo, si ndio? Yeah. Ingine tutafanya ni hii maneno ya wanyama. I gave another promise. Mambo ya wildlife and human conflict. Watu ya Laikipia wamekuwa kazi yao ni kulimia ndovu, ate wira wao ni kulimira njogu. Ate nywe mukarima njogu igoka kugetha. Njogu no igitukuwe wanai. No, I gave mimi nilimwahidi na tutafanya, tumepanga na rais na vile governor amesema tutakuja kucommission hiyo fence. Watu ya KWS wachunge wanyama yao na watoto yao msituni, na sisi na rais tuchunge raia pande hii, tuheshimiane. Unajua nikiwa hapa governor, kama unaweza kujua hii sheria za wanyama, hata kama hii watu ya conservation wanatupigia makelele, tunatakiwa tusiangalie.
ati mtu akiuawa analipwa ile pesa inakuwa ni kama ile ya mbuzi, na process ni mrefu. Sasa mimi nikiwa hapa, nikiwa dio, chui ikakuja hapa Gatrima, ikakula mbuzi, ikaenda, ikarudi the following day, ikachukua ng'ombe. Tukiita watu ya KWS walikuwa Nyanyuki, wanasema ati watakuja, tungoje mpaka siku watakuja. Chui ikakuja hapo, ikaua mtoto. Na sisi tunaambiwa ile hapa nilikuwa na askari ya GSU, nilikuwa na askari ya Anti-Stock Theft Unit, walikuwa naongozwa hapa na Chief Inspector, GSU naongozwa na Chief Inspector, iko OCS, iko Inspector IP na mimi. Tuko na buduki, tuko na risasi. Ati hiyo chui ati hatuwezi uua na inaua watu. Ati lazima tungoje watu ya KWS. Sasa mimi nikajiuliza, hii sheria ni gani? Kwa sababu sisi tulikuwa tumekubaliwa na sheria kupiga mtu yote risasi ambaye anaharibu mali ya wa Kenya na anatisha maisha wengine. Binadamu tumekubaliwa kupiga risasi. Lakini ati chui na ndovu ati hatuwezi. Lazima tungoje mtu ya KWS. So mimi nikapigia hiyo mtu ya KWS simu, nikamwambia hii chui, if you don't come today, kesho tutapiga risasi. Hawakukuja, tukaenda tukaiua. Mtu alikuwa anaitwa Richard Likedi, alikuwa head of public service. Na alikuwa ya hiyo maneno, hiyo ya wanyama na nini na hiyo rights. Akasema nifutwe kazi. Ati kwa sababu nimeamurisha chui ya uawe. Na chui saa hiyo ameua mtu. Na hatuwezi gusa. Na sisi wananchi, raia, binadamu wameua wengine, tumepiga risasi. Hapo kwa mpaka hii Subuta Valley tumeenda hapo, tumeua watu. Wale wameua wengine, wamepigwa risasi, wamekufa. So huyu akasema nifutwe kazi kwa sababu nimekeuka na sheria na nifunguliwe mashtaka na nini na nini. Lakini nikakimbia kwa Rais Moi, kuta hapo Kabarak, nikamweleza vizuri. Mzee nikamweleza polepole, sisi tulikuwa watu wameua wengine, tumewapiga risasi. Akasema hiyo ni mzuri. Nikasema kuna chui imeua watu, tumepiga risasi. Akasema hiyo ni mzuri. Sasa nikamwambia, lakini ya chui imeleta matatizo, imesemekana tumefanya makosa ati nifutwe kazi. Akaleta shida sana, akachukua simu, hiyo maneno ikaisha. You members of parliament, you must look at these laws. If there is a problem of capacity of KWS to deal with animals that are threatening human life, our officers in the National Police Service should be given the leeway to deal with that problem before KWS can come. It's something you must look at. Nyinyi muangalie. I have given you an example of a difficult situation that was here then. Mimi nikitoka hapo niseme ya kwamba our officers wetu, tuko na new county commissioner ako hapo. Wapi ile watu yako? Where is your team? Mko hapa. This is a team. Hii ni timu yetu. This county commissioner mimi namjua, tumemleta hapa juzi. Huyu Nyoike amekuwa hapa na hawa. Mimi nataka niambie nyinyi mbele ya hawa watu kanisani, bishop akiwa hapa na baba paroko akiwa hapa. Hii maneno ya hii watu kuhangaishwa tutaongea jioni, lakini nataka nimwambie wakiwa hapa. Hatuwezi kubali. Mungu mmepewa silaha, mmepewa uniform, mmepewa kila kitu, mlinde hii watu. Hao watu walale na walale vizuri. Na umesikia governor anafungua maternity. Sasa vijana na wasichana muwalinde, wapate nafasi wafanye kazi yao. Number 2, commissioner. Tumetangaza mambo ya pombe. Na so far Bwana Nyoike 70% is good, inabaki 30%. Please deal with it. Hiyo pombe sumu inaua watu, tafadhali work on it. Sawa sawa? Asante, tutaongea jioni. Ditoe kademere. Mambo ya maji tunangangana, governor anajua, MPs wanajua. Ndienda gutidagiaria muno maundu mara tubangite guku. Tondu thiaga ndera andu akwa maundu mara ndimabangire. Makauga ati ndina ukabira.
mundu uyu ecire johoro andu ao tu na aria mamuikirie kura ecire johoro andu aria angi ndikwenda gutinda ngianirira muno maundu tubangite na maundu mega inyuĩ horerai kwenda gutinda ngimauga muno. JSS githomo gia junior secondary nituthaithĩtie na tumesema walimu msifukuze watoto ati kwa sababu ya desk na uniform. Tafadhali, kama mzazi yako na shida ya kununua uniform, apewe nafasi asome na ile ya zamani, akipata pesa akuja anunue nyingine, si ndio? Yeah. Walimu msihangaishe, na nyinyi MPs mtusaidie. Mkiona mwalimu ambaye anafukuza watoto mtuambie, ndio tupange kabla mtoto kufika nyumbani mwalimu afike kwanza atangulie. Yeah. Mambo ya stima tumepanga, tuko na shilingi bilioni 1 ya kuweka stima iingie kila pahali. Kwa hivyo mambo yenu tumepanga, sitaki kuongea sana, ndienda gutindangia nira muno maundu maitu tondu ni mwetwanirira ni tukugio mbere ya maundu maitu tubage kahora. Mambo ya bolea, mnajua tukiingia tulikuta bolea ikiwa shilingi 7,000. Rais wetu ameng'ang'ana 2,500. Nairobi governor, asanti, endelea kuletea watu fertilizer karibu. Wasiende Nyahururu, wasiende Lunguruti, ni mbali. Wacha hii fertilizer na wewe ufungue store hapo Matweku wapi, wacha ikaribie wananchi. Si ndio? Si governor afanye namna hiyo? Kuna hata haja kwenda Nyahururu, kwenda Lunguruti? No, that is wrong. Wewe governor, saidia, wewe ni mtu ya kazi. Wacha hii fertilizer ikaribie hawa. Mambo ya cash transfer program, mnajua tukiingia mama wazee walikuwa na back goja mwezi 8, mwezi 10 tumewalipa wote, na tumehakikisha kabla tariki 30 wa mama wazee wamepata ile kitu yao, na tunapanga wakuu wakipata na M-Pesa. Na pia kuna wale walikuwa wamefikisha 70 walisaulika, tumeandikisha hawa kuanzia mwezi ujao, na hao pia wataingia kwa mtandao waanze kupokea haki yao. Walimu tumeandika 56,000 na kila shule sasa hapa imepata walimu. Sasa MP, kama iko shida, kama kuna pahali iko upungufu, mkuje mnione jioni, tuongee mambo ya jioni polepole, nipangapange bila kuongea sana, tupangapange mambo yetu polepole ndio tujue vile hii watu wetu watakaa. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana, na I want to support that program ya hiyo guest house, because siku nilikaa hapa hatakuwa na pahali ya kuweka wageni. And it's true, hii area imekuwa sana. Nilipitia Sipili wakati ya uchaguzi, sikuamini. Siku nilikuwa Sipili ilikuwa duka 4. Sasa nikuta manyumba ya orofa huko, Motetu, hapa Kinamba. So this area has really grown. Wao father ntogo taidio lekie guest house hiyo. Nigathorania ndoka ngona gwa ukoma. Katiguo. Ondo ndiahotire kugura mugunda ndari guko kone ndagurire, riu ni ndingigiakite ngikoma gekuo. Njirite gavana njaririe mugunda ni aregire. Gavana ndi urakenyo no hanekena niguo andu atwendaine. Riu kamuira ukinjaririe handu guest house irike, ndi andu akatugakoma kou, kamuira twarie na andu aitu. Oguo toka guteithania. Na nie njoe mweke uyu andu ang'arua handu ha president nani ndimucokerie ngatho ma ni mahoya manyu na kura cianyu, ni mwatwikire wega muno ma, na twari uhoro wa mama tutiari handu hega tani madare handu haceke mugituiguira tha o uguo bure utari undu tumwikire kana atia mugitwitikia mugituhera Ngai mugituhe kura mugitutua thamaki andu ang'arua handu ha President William Ruto nani kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa gutire hindi tukamuconora na nitukumurutira wira na ninguhakikisha twina president mamuriko magagwakea mwenda kurota mukarota ringi ona ndingiaga gwika undu ungi nyambe ndumuhe thayo hau ni hega njoke nyamu icio cia githaka tuciikirie cikare githaka-ini nigetha mundu ari maindo igakorwo ni ciake na family yake njogu kairi sister ya uyo aga indo ciene ina nyamu ici tinduriku igeterera uri megogo getha ucio ni tukuruta wira wa barabara iyo ya kuma guthie Matuiku guthie Tandare tukwariria aria tugucaria mbeca ni tukumithondeka nitiguo
nigetha yuke wega he mutaro rari hau urenjagwo ni andu a jeshi mariru riu ugithio giathane niwe uga kuria niwe koigi moke makirikie uririkane no kirutaga wira wa Kenya ngemi ciumaga naku wega umaga naku yanageria ki ithe ona Jesu thake anjeririe Jerusalem atanathie Judea riu ona mariru kirutagira andu aria ange wira ri ndwathane andu aku moke na ibaru marikie mutaro ucio nigetha ng'ombe citu itige gukiririo hau eni ithe ndakuruta ucio ithe ndiakimuhe wira mwi ha ungia kwenjwo mundu wa kuri uyu ndakiri ha mwawona ndajetwo thutha wa mieri 3 ndimutire na namba yake uyu no atunuhire na ndangitunuha athi arikie na ici twaheire andu aya ni cia wira ucio na ni ngwenda kwira ma minister maitu na ma PS ana tuhete wira muririkane ngemi ciumaga naku ona mukirutagira Kenya wira mundu acoke kwao eke kaundu oya na keiga na ile tumaumagare nigetha magatumagira nyina wao ttt gatiguo ngirikia chokie ngatho andu a Laikipia West niki kukimurekire ya gucokia governor uyu wira uyu wa Irungu hau mwagwete mukagwamu mukigeria tu ma experiment mutigacoka kugeria tondu governor mukimwira huruke mukirehe mundu mugikwama no riu wega wanyu nenyu munarungire tondu kwiragwo gwika mahija ci uru ni gwikate uyu governor ni mundu wa batara ni mundu mwega na ni mundu wendete andu na ni eciragia uhoro andu a Laikipia tondu ndaheaga thayu na ndikwenda he thayu tondu ni ndimwendete atinda gwa president yagoka gwakwa gathie gwa president akimurwirira twikaga nake mecemanio maingi muno ni mundu wa bata ni ngwenda mumunyitire na mahoya na mumugitire wacira uyu wakarani uyu shabashi arauga mumugarurire ni ona ni ndauga garuru ringi ni mukumugarurira ni ateithio ndo mundu mwega na ni ndiramenya mundu mwega kuringana na uria andokagira ona itethambite maitho kuhe maundu maguku ngaigua ni endete andu nena ngoro ya kwenda andu na ndari kinyiria ke andu tondu kuria atongoria angi ndurika cia andu cikinyiria ona andu kihingo-ini akoria na mugara niki marenda no muthenya uria magakuhe kura wamonaga ugaita matani gukena ni mukunyitirira wacira wakarani na ni arageria muno kumuhangira na ni ngumuteithia na president akumuteithia koguo na inyuĩ ni ngwenda mumunyitirire muiki uyu munini uyu gwitwo Jane Wakagiri uyu ni ngwenda nake mumunyitirire ni arageria muno kuria bunge gututeithia na ena programu nyingi muno cia timia na cia youth no tukwenda tumunyitirire nigetha athie na mbere na kuruta wira na ni ngenete MCO uyu ni atunyitwo tigiti ni ndamuteithirie eko uyu ni mwene atunyitwo na ni kahacora ni mwekire wega muno riu nani tondu no ndi aratainge kwa guku ni ndahurirwo thimu ngirwo he kamwana kahacora twahe karenda kuiyo kau kaiyo ma gite giki ni kiora na ni ngiuga ndingitikira ngiuga acokerio tigiti wake na ni ndamuthikiriria na ni njirite ni aruta wira wega na ni thengio ni kumunyitirira nigetha tuhote kuruta wira witu na njira iria yagirire koguo ni ndakera muno nigetha tunganie mbeca ngirikia uguo atongoria mauga haha andu a nyumba itu andu a nyumba itu andu a nyumba itu andu a nyumba itu mwi guku urumwe witu niguo hinya ke urumwe witu niguo ke tuikare twendanite twaragie giki kimwe andu a Laikipia andu a Nyaikuru andu a Nyandarua andu a Nyeri andu a Murang'a andu a Kirinyaga andu a Kiambu andu a Meru andu a Tharaka Nithi andu a Embu andu aitu aria mekuria Loitoktok aria mekuria Kibiko aria mekuria Kitale aria mekuria Londiani aria mekuria Burnt Forest tukaragia giki tondu urumwe witu niguo hinya witu ta nyumba na riria tukatikira kugayukanio tukanyagio ta mai matheru no tunyitanite twina hinya muingi muno bururi wa Kenya na gutire mundu ungituthakira kana ungitucenga ni muwi
kuma rĩrĩa tuohĩgire tutire twetekera kugayanio. Hau mbere-inĩ twatũraga tuonaga ũru tondũ tutiarĩ ũgĩ tutiacanũkĩte, twatũraga tugayũkanaga. Nĩ mũkũririkana mwaka wa 2009 na 1992 tuokire tukigayũkana maita merĩ. Andũ a Nyĩrĩ, andũ a Laikipia, andũ a Nyandarua, andũ a Naikuru, andũ a Embu na Meru na Tharaka Nithi tukinyita Mwai wa Kibaki mbaru. Andũ a Murang'a na Kiambu makinyita Matiba mbaru. Tukihotwo kura citũ ciaringanĩrwo nĩcio ingĩahotanĩte, no nĩ ũndũ wa gũciĩgayania tukiũrĩra. Mwaka wa 2097 97 hĩndĩ andũ mahũragwo Call Moran, o rĩngĩ ningĩ tũgĩcokera ũrimũ ũrĩa tukigayũkana. Ngurubu ĩmwe ĩkĩhũrĩra Mwai wa Kibaki, ĩrĩa ĩngĩ ĩgĩthiĩ gwa Charity Ngilu, ĩrĩa ĩngĩ ĩgĩthiĩ kwa Matiba, ĩrĩa ĩngĩ ĩgĩthiĩ Ngaku, tukiũrĩra. Mwaka wa 2002 nĩrĩo tuohĩgire, na kuma hĩndĩ ĩyo tũmothomaga me bahasha, tũgĩcũnwo maitho nĩ mbaka, tukiũhĩga, tukinyitana ithuothe kanini na kanene, tũgĩthura Mwai wa Kibaki tukĩingĩra thirikari-inĩ. Mwaka wa 2007 tũgĩcokera tũgĩka ũguo. Mwaka wa 2013 tukinyitana tũgĩthura Uhuru wa Kenyatta. Mwaka wa 2017 tukinyitana tũgĩthura Uhuru wa Kenyatta. Mwaka wa 2022 turanyitana ndĩmũtongoretie tũrathura William Ruto na Rigathi wa Gachagua. Ndĩrenda nyũmba ĩno itũ tũthiĩ na mbere tũnyitane o ũguo tũgathura William Ruto 2027. Twĩ kĩndũ gĩkĩ nĩgetha tũhote kũmũikaria thĩ tũgetia kĩrĩa gĩtwe. No tũngĩgayũkana tũgayũkane hinya witũ nĩ wathira, na andũ arĩa angĩ othe managayũkana gũtirĩ kũndũ mathiaga. Kuma rĩrĩa twanyitanire tũtirĩ twauma nja ya thirikari. Tũkwenda tũthiĩ tũnyitanĩte gĩkĩ kĩroka twarie kĩmwe, kũu mbere twarie kĩmwe, na gũtirĩ hĩndĩ nyũmba ĩno itũ twanyitana orĩ tũkauma nja ya thirikari, tondũ tũrĩ aingĩ na twaria kĩmwe nĩ ithuĩ tũkoragwo twĩ mbere. Nĩ tũkwenda twĩmenyerere mũno, na nĩ njĩrĩte ciana citũ itikae kũhũthĩrwo nĩ andũ arĩa matangĩtwendera wega, matũgayanie, mahenio. Acio nĩ andũ a Nyĩrĩ, acio nĩ andũ a Kiambu, acio nĩ a Murang'a, acio nĩ a Laikipia, inyuĩ cariai mũtongoria wanyu, inyuĩ cariai mũtongoria wanyu, tũke tũgayũkane tũrĩre. Ithuĩ twaragie kĩmwe na maũndũ maitũ tũgaciraga kĩmwe, na twaria kĩmwe tũnyitanĩte ta nyũmba itũ. Na ndĩrarĩ Embu ira nĩguo maranjĩra mũndũ wa Gachagua nĩ hau ithuĩ twĩ kĩndũ kĩmwe, na tũtingĩenda mũndũ ũngĩ tũgayania. Na nĩ tũgũikara tũkĩeheragia ciana citũ, tũgacihe kĩrĩra, tũgaciĩbundithia athara ĩrĩa twathire ta nyũmba rĩrĩa twetĩkĩrĩte kũgayũkanio, na baita ĩrĩa tuonete kuma rĩrĩa twanyitanire tũkaragia kĩmwe. Na koguo andũ a Laikipia mũnyitane na andũ arĩa angĩ, tũtikanagayũkanio nĩ mũndũ, tũikarage tũrĩ kĩmwe, na mũririkanage hinya witũ nĩ ũrũmwe witũ. Na andũ aingĩ no mende mũno tũgayũkane, no nĩ ithuĩ tũtingĩtĩkĩra. Inyuĩ no mwĩtĩkĩre? No mwĩtĩkĩre? Ũguo niĩ nĩ ndakena mũno ndĩ gũkũ ndikĩrĩria ũmũthĩ na rũciũ, na nĩ ndakena mũno nĩ gũcoka Ng'arua, kũndũ ndarutire wĩra ndĩ mwanake mũnini, andũ makĩnyonia wendo mũingĩ mũno. Ndikariganĩrwo nĩ inyuĩ, ngũtũra ndĩmwendete, na nĩ ngũhakikica ũthamaki ũyũ wakwa ona inyuĩ no mwacama kĩndũ. Nĩ ngũhakikica ona arĩa angĩ makĩrĩaga ona inyuĩ no nginya, tondũ mwanyitĩrĩire ũguo na mũtianjũĩ. Ndarĩ mwanake mũmũkĩnyita wega, rĩu nĩ niĩ ũyũ mũrakĩndeithirie, ndĩrona wĩra mũnene, rĩu nani ndingĩũka gũgĩcokia guoko. He mahĩtia? Wega ũrĩ warĩhwo na ũru? Wega ũrĩhagwo na kĩ? Ithe mũtiakĩnjĩkire wega, rĩu nani ndingĩkĩmwĩka wega. He mahĩtia? He mahĩtia? Nĩ ngũikara ngĩũkaga, ndaikaikara ngacoka, ndaikaikara ngacoka. Na nĩ nyendete andũ a Ng'arua mũno. Ona programu icio cia nyina Gachagua, Jeni nĩ ngũmwĩra oke gũkũ atũraga gũkũ na atimia nĩ mũgaine. Wa mũratha nĩ ngũgũteithia ũke ũthomithie atimia aya. Nĩ mũkwenda oke amũthomithie? Oke amũthomithie.
nĩ ngũmũtũma athomithie atumia aya na athuri mathomithio gũcokanĩrĩria mĩciĩ na gũikara na maũndũ mega marĩa makaga mũciĩ, tondũ twaka mũciĩ nĩ twaka rũrĩrĩ, twaka rũrĩrĩ nĩ twaka bũrũri, tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ ndoka na ngeithi nyingĩ mũno cia president witũ William Ruto, nĩ mwamũkĩra? Nĩ anjĩra ndĩmũgeithie mũno mũno na ndũma na mũcango. Koguo tondũ nĩ tũgũthiĩ mũcemanio wa security kũrĩa Matuĩku, Mheshimiwa Wachira wa Karani njĩra ũrĩa tũgwĩka nĩgetha tũnganie mbeca nĩguo rũrĩa tũrehire nĩgetha tũhote gũthiĩ mũcemanio ũcio ũngĩ, nĩgetha hostel tuĩke ya kũrĩka. Na ndera Reverend Father Samuel Mwaniki twĩ harĩa tũtindĩke harĩa tũgũkinyia, ona tũngĩaga gũkinyia harĩa ũrenda Father, nĩ ndeheana kuga nĩ ngũcaria andũ tũgũthiĩ na inyuĩ nginya tũtige nĩ yarĩka, na mũthondekere kanyũmba kamwe karĩa ndĩkomaga ndoka, no rĩrĩa itarĩ kuo mũgakendia na mũkendia goro. Nĩ mũkwenda mathondekere kamwe handũ ndingĩkoma, ona niĩ ndigũkĩenda kĩrĩke, nĩgetha rĩrĩa ndagĩũkĩra itũũra ngakĩgoma gũkũ, rĩu nĩkuo ndingĩakoma, rĩu makũndwara Nyahururu na ngoro yakwa ĩrĩ ng'arua ndĩrĩ Nyahururu nĩ taũni. Nĩ taũni kwĩ maũndũ maingĩ, taũni kwĩngĩ nĩ kwa makuona mariũka. Rĩu niĩ ndingĩakoma gũkũ gĩcagi-inĩ gũkũ na andũ akĩnamba twarangie hwaĩ-inĩ. Rĩu rĩ nĩ tũgũgĩaka nĩ tũkũrĩkia, kwanza tũkome hau kanitha-inĩ handũ hatarĩ njohi, hatirĩ thigara, hatirĩ bangi, hau nĩ hega njĩtiguo. Na hostel ĩyo nĩ njũĩ ndĩkendio njohi njĩtiguo, nĩyo ndĩkĩrĩ njega. Ĩni andũ arĩa tũrĩ Akristiano, andũ arĩa athuri matarĩ na maũndũ maingĩ macario handũ mangĩkoma handũ hatarĩ na inegene na matarĩ cemania na andũ mena maũndũ matarĩ mega, tucarĩrio handũ hega andũ mangĩhurũka, bishop angĩũka akome, angĩũka akome, mũndũ ũtarenda maũndũ maingĩ handũ angĩhurũka. Ĩyo nĩ project njega na nĩ tũgoka kũmĩsupport. What do we do? Haya, nasikia tunaanza